Gati amenye kurase kaunti ya Kisii niko bagana tukureberengere byabo nasobo korri baragani me kaunti ya Kisii inse yobora boyo mu governor we county Paul Simbarati gati amenye bukurwase ward ya Masige niko bona batebere bune berengere bara babere bakurwa baburi mu governor we county ya Kisii kone kibuna nko ikirania rechira Okogania kwabo omurikito Brighton Makoli norobotirwa senchira yobekirano magega yo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati gocha kimuroberyo asaba menyi be county ya Kisii bakuru ibirengere byabo igoro yali baganeti bacyukorerwa uyumegandebuna county integrated development plan ni gabono abamenyi korwa sensemo yabo basi anene korwa se ward ya Masige West banyara bagosanke ibirengere byabo ngaki baganeri baci gokorerwa amachara aliyo ripetonyu abantu baro batake ase ward ita ni yabo mono epati ya takiro abekwa ligitare aswa ya ligitako rukunga duka moja gitare ekiti wocha tobra kama ganyo kanyore street poho ebe kwa ligitare amate na bugitara abe surprise paka itinyo ngoncho naenda agende nono kwa mukagende maate mukarangure kenyore kekigima boigo ni gobono banyarire bagotogi umuroberi oyo asebono bajakire kure birengererio byabo no mopo monene asengenjo nindu twenyuirwe sama tukamange twana koinyura muna twenyuri bono iga bya muno mwesimigo tusimbalati asengenjo kwenyuire abaremi asengenjo yechingeni nebindi ebinge nago tebi naenda abantu barero mbakani gucinyama igo bakori amaboba oinyore ebyombe bibya cyakire tigiri na usya amaboba erinde ntwebya kolengana barabwo nigo barachikogoka ekero ibirengererie byabo byasangereriwe na ndamagani yabo anyarire gagwikiranirwa amoni yatoranya garabaye ngencenene ekero araba implemented akore meremo egere ebinde twarure mbiba byo korugobosa igo ngatwarubosa lakini mbi kolega bamenya abukorwa senzemo ya Masige West nigo banyara bakwerera ali baganeti achigokorwa ni serikali ye county ya Kisii Osiri geita egere security wene amone bindende na ande matene pingeta kiro ikira kitwa kwane sepati hiyo egere to kwane na kigore ya yechipara para chito chinke chibe widen ka kigo rwake iliyo chwene MCA bwe ward yo Jacob Bagaka boigo oyore omokonyi bwo mo speaker ase county Kisii na nyara kagotogi muroberio yo asaba menyi besoki na kure birengeri byabo amagandro mutakali kwa sifuga mwana mwapa no chicha urubanga rwaimo mwana sabukwana nyaraga kwerera ninki muroberio yo orengete asogosangirire birengererio ebyo tebukala kana na butopo kwenye miaka ya 10 bari barengo abagagira bayikaransa batabanga toroje n'abanta bagiye onse kusoma sigura sipaka rugendo gete lakini tokatera no mugaba no munyo roko simpa arati kolengana nere na nyara gakwerera buna nare arachiwe kiraniwa ekero arasobokoreri ose arobisi yobo MCA ase ward yo ya Masige West buna achaka kolegasi arugari kyo bya sabe kira sageteire atakire transformer igaba ko ikona kyo bya project enyo transformer iyo tukende tukire na tene tumu Ngudipoteri egetaseni Ndizi TV korwase ward ya Masige West yegotoka asebunge ya ubasi county ya Kisii iredariane Brighton Makoli.